Siz kayacağında valla. Olgula valla. Байкеске келгенге болбойт. Кандайча болбойт? Ой, Сиз кимиси болосуз? ой, менин атасы болом айланайын. Байке, сарсан болбоңуз, баары жакшы болот. Азыр врач чыгып кеткен жумуштар менен. Келсе эле дароо карайт, Кандай врач ал? Иш убагында ордуна болбойбу? Байке, зарыл иштериге чыгып кеткен врач. Сиз могул жакка отуруп турсаңыз? Ой, эми тездеткиле айланайын. Бияка отуруп туруңуз, мен азыр чабам. Да, угуп атам. Алымкул Кадырович, Да. саламатсызбы? Саламатчылык. Бизге бир оор бейтап келип түштү. Биз эчтеке кылалчыда эмеспиз. Сиз келе аласызбы? О, барам. Hey, aydımaysan mı? Врач сіз бе? Жұмыс учурунда кайда жүрөсүз? Эгерде менин балам болбостон, силердин бала болгондо, жана эле чоруккап келмексиз да, я? Акыры врачсың го. Врач болгондон кийин ордунда туруш керек да. Уялбайсың ба? Emne oldu? Emne oldu? Oy, emne oldu? Oy, bir degede unçuğup koymasın bu? Байке, куттуктайм. Балаңыздын абалы жакшы, операция жеңил өттү. О, Кудай. Миң ыраазым. Жаратканга шүгүр. Бул врачыңар кандай неме? Жүрек түшүрдү го. Азыр жанымдан дум куйган жетпеди. Ой, уулуң тирүү деп койбойбу эч болбосо. Ушундай бир текеберленген врач окшойт. Мейли, кандай киши болсо ошондой болсун. Бирок уулумду көрсөм болобу? Жок, азыр көрө албайсыз. Бир аз кечирээк көрүңүз. Азыр наркозу тарай элек да. Эми жакшы болсо эле болду. Байке, бияка отурсаңыз, жүрсөңүз. Негизи биздин башкы врач аябай жакшы киши. Кандай абалда болбосун, ооруканага келип жардамын аябайт. Анан өткөндө баласы экөө машина менен келатып, автокырсыкка учураганда, анан өзү аман калды. Баласы каза болуп калгандо. Мына бүгүн жерге берет. Бизде ооруканага коллектив барып, көңүл айтып коелу дегенбиз да. Жок, келбегиле деп келтирбей койду бизди. Эмне келбегиле дейт? Эми ооруканада силер кетсеңер ким калат?
бейтаптарга жардам беришиңер керек, өз жумушуңарды аткарышыңар керек депчи. Анан бирок айтканда, эгерде оор абалда бейтап келсе, мага чалгыла деп. Анан ошондо жана сиз келгенде мен чалбадым бага. Мына өз баласына топурак сала албай, сиздин балаңызды сактап калбады. Алло, Да, угатам. Байке. Биз коюп келдик. Kayrat kılыңыз. Artık hayırlı olsun. Geçiresiz. Sizge düşünem. Siz atasız. Biroq adamlar keyde okuyanın çınığı mağısın bilmey durup seçim çıkarıp koydu ekemiz. Birine seni bilmey durup zamanıyla bunu ruhuya olursak şeydi. Oşal ruhuya olursa el arasında cayılıp baratkanday. Göre almazdık. İçi tardık. Teke verdik. Mirezdik. Üzüm çüldük. Barha şıgır kılmazdık. Ben vraçmın. Başı oru, içi oru dartın darlayım. Kuday nasip kılsa sakaytam. Biroq ruhi oğrularda qarayda, sakayda da almayım. Sizdey adamlar göğürek bolsa, ruhi oğrulardan da sakayabız. Benim balam Kuday böyle bayıkıp geçse, siz öz balаңыздай көрүңүз.
Kolunuzga kol, butunuzga but bolup hizmatыңızды kılsın. Men balama, meni urmatlı odam burada sizdi sıyloonu amanat kılam. Да. Саламатчылык. Болду.